I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video u kojem idemo na Croatian Drift Challenge na Mičevec. Znači napokon je došlo i to vrijeme. Auto nismo završili, kao što ste mogli vidjeti u prošlom videu, bila je gusta situacija, imali smo neprospavanih noći, bili smo jako dugo budni. Ovu noć smo malo oka sklopili, jedno 3-4 sata sam odspavao i evo nas sad na benzinskoj. Sad je već 4 sata, bili smo po šatori, te neke stvari što sam vam rekao u prošlom videu. Točimo gorivo. Kakve su prognoze skoro? Prognoze? Hoćemo složiti taj auto sad? Složit ćemo ga na bilo koji način. Točimo lagano stoticu. Idemo sad u radionu, imamo još dosta posla, moram špur preštelati na auto, pretpostavljam da mi se auto čudno ponaša zbog špura. Mislim, špur je naštelan, ali morat ću jednu drugu varijantu odraditi koja se nadam da će biti bolja od ove. Probat ću vam objasniti kasnije ako ću imati vremena snimiti. A druga stvar, tresu mi kočnice. Nisam siguran točno zašto i zbog čega, stokareni su svi diskovi. Međutim, očito nešto nije u redu, ali nema veze, imam prednje diskove druge, uzet ćemo druge, stavit ćemo bar prednje diskove druge, da nam prednje kočnice ne tresu. I to bi bilo to, vidimo se u radioni pa ću vam pričati dalje. Evo ga, došao sam u radionu, idem sad snimiti špur, da vidim kaj se tu zapravo događa. Znači, jučer nisam imao baš puno vremena, Marko je naštelo špur, ne znam točno zapravo kakav je špur, tako da idem ja to snimiti da vidim kaj se tu dešava, zak je auto zapravo tak čudan. Ekipa, došli smo na stazu, raspremili smo se, jedva sam stigao na briefing, ali uspjeli smo to odraditi. I evo ga, probali smo prve gume, imamo nekih problema sa kočnicama, tresu nam kočnice i distanca nam je zadnja bila očerapljena, vjerojatno i to je jedan od uzroka. I diferencijal nam je predug. To je jedna vrlo bitna stavka, teško iniciram u trećoj, idem tamo prva, druga, treća i turbo ruku imam dok ne spula turbo i ne mogu inicirati auto, tako da moram baš jako agresivno ići, što nije baš dobro, jer se može pogriješiti lakše, ali eto, vidjet ćemo kako će biti sad dalje. To su bile prve gume semi-slikovi, sad smo stavili obične cestovne, pa ćemo vidjeti kako će se ponašati. Kinetički ili... Pardon, ne, imam jedan pogon jednog kotača u glavu. Naravno na kinetički. Ali ne dropi ništa. Koliko vode pali, a on je drži sve jedno 80 puta. I plaćemo da vidi da li policija proba.
javljamo se nakon skoro cijelog dana. Mislim, nije još cijeli dan, ali došle su kvalifikacije. Evo, iskreno ću vam reći, imali smo velikih problema, nešto nam se dešavalo s glavčinom, plesala je auto, užasno treso i to. Išli smo u Goricu, po druge glavčine, sve, dečki su sve skinuli, raskopali, dok smo išli sastavljati, navoj na čeljusti je bio zeznut i nismo mogli složiti lijevu kočnicu. Ja sam odustao, međutim, dečki su se sat vremena borili i uspjeli su složiti auto da se pojavimo na kvalifikacijama. Nije u najboljem stanju, znači što se tiče kočnice i svega toga, ali evo daćemo sve od sebe i za dečke ćemo odvesti ovih 3 kruga kvalifikacija, tako da bilo bi šteta sad da ne odvezamo. Vidimo se nakon kvalifikacija. Odličan Marko Brdek, fenomenalna vožnja za prvu vožnju. Bravo Marko, bravo, jedan od najboljih definitivno danas na kvalifikacijama, Marko Brdek. je bio ovaj zadnji, ali dva najbolja kad zbrojimo 43,5 u samom vrhu današnjih kvalifikacija naš Marko. I evo ekipa, kvalificirali smo se na nevjerovatnom drugom mjestu. S obzirom da praktički nemamo kočnice, moram par puta napumpat da bi uopće imali kočnicu i još neke stvari nisu dobre na auto, znači nevjerovatno je to, ali evo tu smo di smo i samo da se zna, odvezao sam te kvalifikacije samo za svoje dečke iz boksa i mehaničare i pomagače i sve ostalo koji su se potrudili da uopće dođemo tu, jer ja sam bio već praktički odustao. Sat vremena su se mučili i uspjeli su složiti kočnice, da imamo imalo kočnice i eto, drugo mjesto. Sad smo u top 16 sa Tomom Splita, zeleni je 3630 i evo, držite fige. Kakva šteta, napadao je žestoko, dajte mi ja pljesak samo za nama, molim vas, genijalna vožnja. Sa brojem 5 Tomo Cukrov i sa brojem 23 drugi najbolje kvalificirani danas Marko Brdek.
puta bez grča Marko, ogromna prednost. Očito vidjeli su sami dva velika poravnavanja, tu sad Marko Leđero mora samo otpratiti korektno Tomu i prolazi nam i on u sljedeći krug, ali neće on biti opušten, da, dobro kažu susti, nema kod njega labavo. I krenuli su Tomo, sad mora opet na sve ili ništa. Marko već u startu, na repu točno. Evo prekrasna scena, ovo će biti dobra fotka, ali ovdje je sve jasno iz aviona, svaka čast Tomi, ali Marko bez grča. Marko Brdek prolazi u top 8. I evo i gore, zadnji par za ovaj prvi krug, već se spremaju Nikola Ilića, pljesak za Marka, ovdje izvrsna vožnja. Evo ga, pobjedili smo top 16. Vidjeli ste? Sad neke ne štima na desno. Da nije na spoju u ovom, da tu ne pušta. Evo ekipa, upravo idemo na stazu, jako je radno. Nadamo se da će Marko sve stići. Malo nam je padalo da ne odustanemo, ali evo, bit ćemo prvi. Ajde! Može! 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 Ali propada breze kad je jako stiče. Čekaj još drugu stranu! Ajde! Gubimo je cijelo vreme. Pa pumpaj i vozi, to je to! Samo! Može 2 puta ima, 3. put već skoči. Sretno! Noža! Možda je opija. Sretno! Hvala! Bok! Može cilindar da popada. Sretno, vidite! Hvala! Nisi mi mobitel. Brdek! Sljeme, Brkić, Stoge, Japan. Idemo. Tak smo i došli. Tu. Tak si došao. Je? Tak si došao na tu. Idemo. Prvo mjesto. Evo ga, i u top 8 smo uspjeli doći. Kao što sam rekao, smo sa kockom ovom, međutim ostajemo bez kočnice, postepeno sve više i više ostajemo bez kočnice i ne znam šta će biti, vidjet ćemo dalje u nastavku, ali još nešto ima, još auto uspije zakočiti koliko toliko, ali ne znam šta će biti dalje, ali kužim da sve više i više ostajemo bez nje. Probali smo prozračiti prednje i zadnje i sve, ali nije nam jasno šta je točno, nigdje ne curi ulja niti išta slično. Možda je jednostavno servo bubanj ili glavni kočivni cilindar, a tu ne vremo ništa, nažalost. Položena. I krenuli su. U prvoj vožnji Marko napred Domjana prati.
situacijama bez problema. Ogroman sad razmak među njima. Vani je Damjana, evo ga upravo izlazi, ovdje sad ogromna prednost, ne moram ni čekati nikakve službene odluke, ništa vidljivo iz aviona, ogromna prednost Marko. Evo ih sada u drugom krugu, dakle sad napred Marko prati. Prekrasno, svaka čast, na vratima odvoženo, mislim da ovdje isto ne moram ništa čekati. Ide, da, potvrđeno naravno, Marko ide dalje. Brdek danas opasan. Znači prvo Kristofer Gom protiv Nikola Ilića, a onda Marko Brdek protiv Marka Brkljačića. To su nam četvorica najboljih danas. Gore nam griju gume Marko i Marko. Ovo će sad biti fajtova. Ne kažem da išta falilo ovima prije, da pače. Da, Marko protiv Marka. Malo toga u životu je sigurno, ali jedno je, pobjedit će Marko sa BMW-om. To smo riješili. Neki sad napred Brklja prati. I Brklja nije baš... Ne. Staze, gledajte sad ove presinga. Brkljačića, svaka čast. Još bolje od ove dvojice malo prije, nevjerovatno ljudi moji! Marko Brdek, Marko Brkljačić! Lijepa linija, Brdek danas kao cijeli dan vozi perfektno, Brklja pritisnuo, stvarno obojica, evo ne znam što bi rekao, pustit ćemo to suncima, čekamo sljedeći rana. Vidimo sada kako će Brdek uzvratiti. Niko nije očekivao sada. Stani, gasi auto izgleda. Makni ga sa staze! Makni ga sa staze odmah! Ako možete, samo gurnite auto sa staze da ne isuri nešto po stazi. I evo ga ljudi, u finalu smo sa našim prijateljem Nikolom Ilićem. Znači, s obzirom da ostajemo bez kočnice, to je nevjerovatno. Znači, ja nisam ni mislio da ćemo se kvalificirati u top 16, iskreno. Tako da idemo u finale i neka finale budu dobre i neka bolji pobjedi. Što ne vidimo opet na prvom dijelu, ali evo sad ovdje vidite, odbiće malo Ilić Brdeku. Pokušat će ovdje na srednjem dijelu, Brdek sad smanji tu distancu. Bravo, dečki. Način je ovdje u prvom zavoju, veliki sad pritisak Nikole na ulasku u srednju sekciju staze. Malo ga sad ne vidimo šta radi tamo u dimu iza Marka.
Prekrasno jedan i drugi, bez riječi komentara. Ili će sad pojača presinga. Sklapa monitorizore tamo, ne izlazi iz prvog zavoja. Kakav presing sada! Prekrasan prvi dio staze, prekrasno dožena, veliki presing sad Ilića ovdje na sredini. Može se zatvoriti. Da smoli malo buke za Marka Brdeka! I evo ljudi, za kraj videa, pošto nemam pravi kraj videa, općenito htio bih reći još par riječi o svemu. Znači ovo je za najvjernije fanove koji gledaju video do kraja. Zapravo htio bih vam se ispričat za manjak materijala, to jest informacija o događanjima na utrci. Nažalost ovog puta se nismo dobro pripremili. Sve je bilo jako stresno. Vezao sam ujutro taj trening, nakon čega je sve krenulo nizbrdo, znači imali smo problema velikih s autom, tresle su nam kočnice, loša je bila kočnica, propadala je. Jednostavno nije bilo dovoljno dobro i ja sam bio cjelokupno sa svim tim nezadovoljan, prvenstveno zato što smo slagali auto zadnja 3 dana i sve je to bilo navrat na nos, znači nije bilo kako spada složeno. Ja sam perfekcionista i onda me takve stvari smetaju. Nismo uspjeli biti fokusirani na snimanje i komunikaciju s ostalim dečkima, to je s prijateljima koji su također vozili. Šteta što nisam im mogao vam prenijeti taj cijeli doživljaj, ali još se privikavamo na vloganje i zasigurno ćemo raditi na tome da utrke u buduće budu bolje i kompleksnije snimljene. Bez obzira na sve komplikacije koje su nas zadesile na CDC-u i prije njega, odlučio sam pristupiti snimanju videa i izradi promotivnih materijala puno ozbiljnije. Nadam se da ćete me podržati u tome i motivirati da nastavim dalje i da mogu snimati još kvalitetnije i bolje, da možemo bolje prenositi te doživljaje kroz moj YouTube kanal. Za početak smo napravili majice koje ste mogli vidjeti u videu, a i sad trenutno na meni. U izradi su još neke jako zanimljive stvari koje vam sad ne mogu otkriti, koje ćete vidjeti u nekoj bliskoj budućnosti, zato me zapratite na Instagramu gdje možete vidjeti sve novosti u biti koje se događaju. Ako vam se sviđaju moje majice i ako me želite podržati u ovome, možete mi se javiti na Instagram ili na bilo koju drugu društvenu mrežu da se dogovorimo kako bi preuzeli svoju majicu. Sve više rastemo i razvijamo se, ali bez vas i vaše motivacije ovo ne bi imalo nekog prevelikog smisla. Tako da jedno veliko hvala svima koji me podržavate putem društvenih mreža, porukama, komentarima ispod videa, podrškom na stazi i izvan nje. Znači dobio sam jako puno poruka, podrške i čestitka i hvala vam na tome, jer to mi daje motivaciju da idem dalje. A za kraj hvala svima koji su sa mnom radili da auto uopće dođe na stazu. Uvjerili ste me da nismo bez veze se mučili danima i radili na autu. Na utrci smo pokazali da nikome iz tima i izvan njega odustajanje ne dolazi u obzir. Završili smo na nevjerovatnom drugom mjestu, što je bilo ogromno postignuće s obzirom na sve i kakav je auto bio i koliko je bilo problema s autom. Znači auto je radio na nekakvih možda 70% svojih mogućnosti, složili smo stvarno stroj od auta i kad to sve složimo da bude 100%, znači u jedno, kad se auto dobro poštela i sve te neke ostale stvari, mislim da će biti jako konkurentan. Naravno, fali nam još jedno 50-100 konja sigurno i na tome ćemo raditi u budućnosti.
tako da bit će auto puno kompetentniji i spremniji za daljnja natjecanja. Hvala vam svima na gledanju, zaboravio sam vjerojatno još reći neke stvari, ali jednostavno nemam dovoljno vremena, nisam imao vremena da složim ovaj video, da ga čim prije objavim, tako da to bi bilo to od ovog videa. Hvala vam na gledanju i vidimo se u idućem videu, a do tad stay tuned.